naweza pokea, wacha niwaombe alafu nipokee hiyo zawadi umeniletea. Kairetu, paka umeshuka leo. Wewe. Paka umeshuka. Umefurahi? Kabisa. Nilikuja na mama. Ulikuja na mama yako? Wapi mama yake? Oka. Amen. Wewe ndio mama ya haka kasichana? Bwana asifiwe. Amen. Nyina wa Kairetu gaka getagwo Jeni Wanjiko. Na ni undu uri ingenda kwira Bishop ni gucokeria ngatho nyingi muno. Ndio kanitha igucokeria ngatho ihana atia. Tondu riria wina mwana ta uyu ni ugeragira ihinda riritu muno. Mwana uyu wakwa atwire chase ya home ni akwirire niku athomagira. Mahinda mari a graduate akiuma cukuru ni okire mucii. Riu oka mucii akigona mwana uyu ni araikara agecokia tondu ni arona andu aria maraikara nao matihanaine. Airetu arika riake akona angi ni mathie wira ni mamutiga ukona araikara na ihoru. Ngimuria Wanjiku ukwenda gwika atia? Akinjira nie riu wira wakwa riu no njikarire haha ndore ciana ici ingi citu ni njetereire gukua tondu ndiri undu ingihota gwika. Ngimwira aca tiguo kuri. Arata ake mathie makamwira ni ndirathire wira ni ndirekire. Ngaigua riu nioka anjira ni ndacoka na thiini ngarira ngera Ngai we no wi mutharaba uyu waheire na hote kukua heaga hinya. Ni agire na ihinda ringi ria gwicokia agikira ndararia ngimuria Wanjiku ukwenda atia? Njite cucu akwaririe niguo ndetire cucu wao agiuka ariria kiuria kiuga atiriri riu ni cucu maundu maria uranjira ati Ngai anyumbire nigetha egocitie. Aregire kuona ungi akiona nie niki. Onire niki nie egocitie na nie. Kiugo kiu niki aturituhire muno natiacokie gucokeria mwana uyu. Tumwira ati niki gitumi atumire one we akiakuona mundu. Kimwira Ngai ni ariuka gukuriha undu ucio woria. Ni hindi ndonire Bishop muthenya wa Sunday ndacokirie ngatho ngimwira atiriri ni uronire andu aria othe marari kanitha eno Ngai aronire we uguo niguo Ngai ekaga. Onire we niwe agirirwo gucokia nawe ngatho. Ngai wa muoyo akurathime muno Bishop. Ona ningi ndikirigana ni gucokeria mwihaki na Pastor Gatuthu tondu hindi ndamwitiheire rutha guka JCM anjirie ni ndathie youth na manjitikira o uguo hana. Ngima ni magwitikira ni urithiaga na ni mandehera ngina conference. Ni ndagie na ihinda ria kwiyuria ni conference ino mwana uyu eguthie atia na ni abataraga support. Akinjira mamunduka make manyendete o uguo ndi na ni mandeheire ngina conference. Ngai wa muoyo arathime mwihaki o hari ari. Ngimwira ni ugukiharirie na ni uguthie. Ndahuraga thimu o muthenya ngaigua ari na thayo ngacokeria Ngai wa ngatho na ngera Pastor Ben Ngai akurathime. Amen. Ni kunyitagira mwana uyu. Ndacoka mucini nyonaga ndie ndona eno undu ucio wa gwicokia kuma hindi ria mbiri guka kanitha eno tondu ni mumuonagia wendo. Ngai wa muoyo aturi amurathimite na mwikite maundu manene. Amen. Wow. Niliwaambia kitu kimoja. Ukihubiri upendo utavuta wale wengine. Naona kuonia mwana wewe wapi mwihaki? Mungu akubariki sana. Na ni utwarithagia youth wega muno. Thengio ni gwitikira muiretu uyu. Na mukimuoya. Riu ni turabanga uyu. Elias ni arabanga uyu. Tondu ni athomeire kwendia nduka ni ekugia gatuka gake. Nigetha ahote kuruirugamia. Na nuona ono uyu ngimarigainie. Nuona udecokagia na nuona nginya birthday aheo ni kanitha umuthi na decokagia na nuona riu nduka yake ni nene. Na ni uramuonire nginya mena president uyu. Takwira Ngai agitema njira. Ndukanecokie ithe tiguo no koragia ukeraga uyu akumiririe itiguo riu ndagikena ati ni uraumira ha ngatho Ngai nginya itonga cia kanitha cikaire thi we ni uraumira ha ngatho we ni riu no akura riu. Thank you so much. Mungu awabariki nyote. Asante sana our mom pale. Ngai akurathime Devi Wanlege. Ngai amurathime na unaona tunakaaga na wote kwa upendo. Ngai witu aro murathima. Nyitanai moko
negetha ndimuhoere twerekeria andu aya moko twire Ngai ni wega ni undu wao. Mwathani thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo ni twagucokeria ngatho ni andu aya moimira mari na ngatho cia mwanya. Gutiri mundu taringeire kiama haha na gutiri mundu utekite wega na nikio moimira guka gukwira ni wega. Ndaguthaitha Ngai wa matu-ini tondu ni urikitie kumarathima, angi ukamagitira kumana na mitino, angi Mwathani ukamahonia, angi Mwathani ukamehereria ruo, na nikio mokite gukwira ni wega. Itikira kwamukira igongona ria ngatho ciao, meke maundu mega, naguo undu uria mwega umekeire ni maturanie naguo tene na tene. Thie na mbere na kumandandura naguo witikio cio mena uguo ati ni magakinyanira maundu-ini Ngai urotuma makinyanire. Ndamahoera gikeno, ndamahoera thayu, na ndamahoera kuhithwo niwe, matikanono ni uria muru na matikananeanwo moko-ini mohigirire kuninana. Marathime na micii yao, no meke maundu mega. In Jesus name we pray and we believe. Amen. Sasa wapatia hapo, Jose nipatie hiyo maua ni yangu. Sasa nipatie Reverend Joy kuja unishikie hii maua. Akwira umuthi hwaini ni gusomora ugo tamushikaki. Mungu akubariki na ameniandikia mambo mzuri. Ngai amurathime. Andu aria moka kugane wega ni andu arathime. Yes one lege. Pigie Mungu makofi. Mnajua tumesimama sana na Devi alipata ajali akakatwa mguu, na sasa alirudi clinic akaambiwa mguu iko sawa, na sasa tutaanza process ya kumtafutia hiyo mguu ingine ya kukanyaga chini. Bwana Yesu atukuzwe. Damu ile tondu he handu njui he maguru macio he mwanake ndiretheire onake ni tukumwethera kaguru riu ainage wega. Kiria njui ni ugathua hanini no ti muno agithe ti wega eni, lakini hiyo mguu lazima tutatafuta na Mungu atatubariki. Na usijali, wewe ni wahiri, wewe ndio umejenga hii kanisa, hatuwezi kukuachilia. Ngigezi mama, uinulie watu mkono. Korazuga haka ni kandugu kangu kadogo, simumuinulie mkono kwanza, wasichana wale hawajaolewa. Asante Ngige ametoka all the way from Naivasha. Ukienda Naivasha utampata hapo kwa duka inaitwa General Masters. Praise the name of the Lord. Najua kanisa letu la Nyahururu mwina ngatho mukwenda gucokia ndarikia kuhunjia ni inywe gwita nigetha mucokie ngatho icio. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Inainia aya Nyambura, Ngai akurathime. Simama Nyambura, tukuelekeze mikono. Amen. Fanyeni mikono kwa Nyambura, semeni neema. Kuanzia kesho ukirudi kazi asubuhi, neema ikufuate katika jina la Yesu. Sasa Nyambura amepona na kuanzia kesho anarudi JCM TV ni kwake athayo, kwa hivyo mtampokea asubuhi. Minister Jacinta, Mungu akubariki. Kumarira Nyambura arwarire niwe boereire. Na riu ndirerire ndunguna Hiram. Tondu ni aruta wira mwega muno na niturakena wi TV-ini. Mamenye uria gwika kugia na gibindi giaku ono kone hwaini. Amen. Si ndio? Ungikatonya utheri-ini ndukanaume. Ona kaba wingirage hau ukahoithio kainuka. Etiguo. Sasa lazima kuwe na kipindi chako pia, hata kama ni jioni wakati mahubiri yangu hayajaanza, ukaigira kou ukamenya uria gutwira ndugaikareja ya TV, because tuliona you are to capacity and you came into this church so that you can become. And I told you nitakupeleka kama gari ya kuibiwa mpaka niachilie umekuwa kile ambacho Mungu amepurpose uwe, and I know what you can do and I know who you are in Jesus name. Pigieni Jacinta makofi mazuri. Sasa nimalize na hawa ndio nitamaliza na wao. Agnes Wajiro Murugi, member number 793. Mary Wajiro Mwangi, member number 1284. Nikikuita unakuja hapa. Trasera Wajira Mwangi, member 1396. Msijali. Mwaigwa gehaya. Mudu we fasting ka immunity, daktari anajua. Wakati ukuli immunity inaendaga chini.
kahoma nini ugo mundu ucio muikaranetie gukwariria tu ni ukumenya kana fasting. Naona Chirodo higete, naona theka. Hawa mama mnajua ni wa hapa kanisa hili, na huwa kuna watu huwa wanawashikilia. Mmoja anaitwa Steve na mke wake wakiwa kule UK. Tuko na Maria Kamau na alikuwa hapa wakati wa ordination ya wachungaji wetu wa UK, na Robert Kangethe wa Robstar Logistics. Pesa zenu zimefika, na mimi natakanga zikifika kila mtu nampatia zake. Kwa hivyo pokea zako, pokea zako, pokea zako. Muthie na mbere na gukura mwithini wa Mwathani na mugitungataga Mwathani. Amen. Na ndacoka murimo tonere guthie mweri wena no nginya ngethera cucu angiandu mukorwo muri aingi. Etiguo eni si Mungu awabariki na mfike nyumbani salama. Eni riu ri taru cucu acio maroragwo o mundu o mweri atumagirwo mbia ciake. Korwo ndi muhunjia murugithi ndingiana ciria na ngire njuge matikaneo no njuga maneo tondu ni kirathimo kigayagwo ni andu acio me bururi wa UK. Kuna kijana anaitwa Jamu yule wa Marikiti amekuja, alikuwa amesema atakuja. Kuja naweza pokea, wacha niwaombe alafu nipokee hiyo zawadi umeniletea. Kairetu paka umeshuka leo wewe, paka umeshuka, umefurahi kabisa. Nilikuja na mama. Ulikuja na mama yako? Wapi mama yake? Oka. Amen. Wewe ndio mama ya haka kasichana? Bwana asifiwe. Amen. Nyina wa kairitu gaka getagwo Jini Wanjiko. Na ni undu uri ingenda kwira Bishop ni gucokeria ngatho nyingi muno. Amen. Ndio kanitha igucokeria ngatho ihana atia. Tondu riria wina mwana ta uyu no geragira ihinda riritu muno. Mwana uyu wakwa atuire chesi ya home ni akwirire niku athomagira. Mahinda mari a graduate akiuma cukuru ni okire mucii. Riu oka mucii akigona mwana uyu ni araikara agecokia tondu ni arona andu aria maraikara nao matihanaine. Airitu arika riake akona ni angi ni mathie wira ni mamutiga ukona araikara na ihoru. Ngimuria Wanjiku ukwenda gwika atia? Akinjira nie riu wira wakwa riu no njikarire haha ndore ciana ici ingi citu ni njetereire gukua tondu ndiri undu ingihota gwika. Ngimwira aca tiguo kuri. Arata ake mathie makamwira ni ndirathire wira ni ndirekire. Ngaigua riu nioka anjira ni ndacoka na thiini ngarira ngera Ngai we no wi mutharaba uyu waheire na hote gukua heaga hinya. Ni agire na ihinda ringi ria gwicokia agikira ndararia ngimuria Wanjiku ukwenda atia? Njite cucu akwaririe niguo ndetire cucu wao agiuka ariria kiuria kiu atiriri riu ni cucu maundu maria uranjira ati Ngai anyumbire nigetha egocitie. Aregire kuona ungi akiona nie niki onire niki nie egocitie na nie. Kiugo kiu niki aturituhire muno natiacokie gucokeria mwana uyu. Tumwira ati niki gitumi atumire one we akiakuona mundu. Ngimwira Ngai ni ariuka gukuriha undu ucio woria. Ni hindi ndonire Bishop muthenya wa Sunday ndacokirie ngatho ngimwira atiriri ni uronire andu aria othe marari kanitha ino Ngai aronire owe uguo niguo Ngai ekaga. Onire we niwe agirirwo gucokia nawe ngatho. Ngai wa muoyo akurathime muno Bishop. Ona ningi ndingirigana ni gucokeria mwihaki na Pastor Gatuthu tondu hindi ndamwitiheire rutha rwa JCM anjirie ni ndathie youth na manjitikira o uguo hana. Ngimana magwitikira ni urithiaga na ni mandehera ngina conference. Ni ndagie na ihinda ria kwiyuria riu conference ino mwana uyu eguthie atia na ni abataraga support. Akinjira mamundukamake manyendete o uguo ndi na ni mandeheire ngina conference. Ngai wa muoyo arathime mwihaki o haria ri
ngimwira ni gukihariria na ni uguthie ndahuraga thimu o muthenya ngaigua ari na thayo ngacokeria Ngai wa ngatho na ngera Pastor Ben Ngai akurathime amen ni kunyitagira mwana uyu ndacoka mucini nyonaga ndie ndona ena undu ucio wa gwicokia kuma hindi ria mbiri guka kanitha eno tondu ni mumuonagia wendo amen Ngai wa muya turia murathimite amen namwikite maundu manene amen wow niliwaambia kitu kimoja ukihubiri upendo upendo utavuta wale wengine naona kuonia mwana wewe wapi mwe haki Mungu akubariki sana na ni utwarithagia yuthi wega muno thengio ni gwitikira muiritu uyu na mukimuoya riu ni turabanga uyu Elias ni arabanga uyu tondu ni athomeire kwendia nduka ni ekugia gatuka gake nigetha ahote kuruirugamia na nuona ono uyu ngimarigainie nuona uyu ndecokagia na nuona nginya birthday aheo ni kanitha umuthi na ndecokagia na nuona riu nduka yake ni nene na ni uramuonire nginya mena president uyu ndakwira Ngai agitema njira ndukanecokie ithe tiguo no koragia ukeraga uyu akumiririe itiguo riu ndagikena ati ni uraumira ha ngatho Ngai nginya itoka cia kanitha cikaire thi we ni uraumira ha ngatho we ni riu no akura riu thank you so much Mungu awabariki nyote asante sana our mom pale Ngai akurathime Devi Wanlege Ngai amurathime na unaona tunakaaga na wote kwa upendo Ngai witu aro murathima nyitanai moko nigetha ndimuhoere twerekeria andu aya moko twire Ngai ni wega ni undu wao mwathani thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo ni twagucokeria ngatho ni andu aya moimira mari na ngatho cia mwanya gutiri mundu taringeire kiama haha na gutiri mundu utekite wega na nikio moimira guka gukwira ni wega ndaguthaitha Ngai wa matu-ini tondu ni urikitie kumarathima angi ukamagitira kumana na mitino angi mwathani ukamahonia angi mwathani ukamehereria ruo na nikio mokite gukwira ni wega itikira kwamukira igongona ria ngatho ciao meke maundu mega naguo undu uria mwega umekeire ni maturanie naguo tene na tene thie na mbere na kumandandura naguo witikio cio mena uguo ati ni magakinyanira maundu-ini Ngai urotuma makinyanire ndamahoera gikeno ndamahoera thayo na ndamahoera kuhithwo niwe matikanono ni uria moru na matikananeanwo moko-ini mohigirire kuninana marathime na micii yao no meke maundu mega in Jesus name we pray and we believe amen. Sasa wapatia hapo Jose, nipatie hiyo maua ni yangu. Sasa nipatie Reverend Joy kuja unishikie hii maua. Akwira umuthi hwaini ni gusomorogo tamusikaki. Mungu akubariki na ameniandikia mambo mzuri. Kaya murathime. Andu aria moka kugane wega ni andu arathime. Yes Wanlege.